Enyaro baden pindon buram mala kapor. Yak sakramen kita Tuhan belong belai. Enyaro baden pindon buram mala kapor. Yak sakramen kita Tuhan belong belai. Enyaro baden pindon buram mala kapor. Yak sakramen kita Tuhan belong belai. Ka buram haupa dhaukun badumen sim bakuin. Kumba kelong haba menikong kuju mentau barabol jinam la jinam amen. Ko himmen ko para. Haganega janmit. Ngi alum lang rengkat badu Jesu. Banduai badban pindon buram ya u. Haganega sngi ka pra jong ka jing duai novena. Badkum juru haganega sngi kabalai jong ka jingkaman bakrau Bible Convention. Badu Jesu hi ula prasad men siem yangi ban pelong kanega jimpen kre kerpang naga benta ka Christmas. U Jesu udon ka jingang nod kerpang halo jongi iwei paiwei. Shimkwa wat iwei na pedeng jongiru baduno naga jinga naga jingit ka jong. Padnaga pinta ban penim yangi wan poi shangi bun girukam. Kadega jing start jongu Jesu kabapalong yangi ban duwai lang haganega janmit limba kaneka online channel. Uday ublay ulapin start igi briu ban stang yaka YouTube. Kanamba ngiru ngindup la ban duwai lang. Ngindup lang ban pelong ya ke live streaming. But what ki briu ki bamla late jingia seng sha jingai. What iki briu ki bapang ki bashitam kila ban shashkor ya ke sur jong ublay. Kila ban yoi ya ublay ha ka sakramen bakui tam ha ka duwan. Tongin long ki bakamen ha ka ne ka por. But ngi duairu naga binta ki jingtumu baper ka jongi hagane ka por. Kane kalong ka por janga jingka jongu nompenim. But ngi duairu naga binta baraki longkumi bapin kreban ka yay kulong. Kidon ki ba ap yakataga sngi ben yo yay kulong haka jingim jongi. Iduai naga binta ki bapangi ba shitam. Ngiduai nagabinda ki himmen ki para jongi ki batyaha ki hospital. Ngiduai nagabinda ki himmen ki para ki bapang linter. Klam da yo kano ka jingyarap na ki dawai bakidi. Ngiduai ba ujisun le kamperla halor ka met ka par jongi. Ngiduai ru nagabinda ka partay baraw kaway bakandon jingsuk. Iduai nagabinda ke ri ki badang yale ya ka tuma hapadeng jonki. Bakin sange ya ka tuma baro ba ka bor jonga jingsuk kan sanshar ya ki donu jongi nang sanshar. Iduai nagabinda ke jingala ka ba mut jongi ba idba toin jongi ki kun jongi ki mi ki pa jongi ki men ki para jongi. Iduai nagabinda ka balang baro kawai ha ka ne ka por khatbangi palong khanega jing duai. Bad ka jigyalap ka tinub try bad kumjuro ya ka jimane sakramen papin koit pin kia yaki bapang. Akatank pa bakun amersim bakuit amen. Kublay tuan banirap yinga. Kutray tapan kloy banirap yanga. Kau puram pa batukun hamersim bakuit. Kumba kalalong kabamaning kong kumchuman tapat barabor chinom la chinom amen. Yusimken radu bansawan alingin yamani. Yusimken radu bansawan alingin yamani. Turisaku konsiyan batuk menting eko kun Jerusalem.
mi utrai kin radun sawan bat chen shai bakrau kan non hakatagasni bat kilum bakin tu jing bang jing tiang bat kilum rit kadut kanga baun wan nong etulu pa bakrau barun sa pentamai ka Jerusalem yusim ken radu bansawan alingin yamani hakmi unwan ublay badu priu na yingu dapit ban syong halor kaken tipin iau batkan kmen kadonu yusim ken radu bansawan alingin yamani hakmi unwan utrayu nong edajungi uba kuki Israel uba pong alor ka klika pansnget jong kahima barun senchana dudriau ba badna dua basyadu bakuchi telu kaperte yusim ken radu bansawan alingin yamani hakmi utrai ken radun wan pau ngens kam un lam le laus lembaun wan tuyay abyahu Nabashisha unwan badun nampem yusim ken radu bansawan alingin yamani utray unsawan yargum uslabus nyulamron Hakil sngi jong ukan samita bapalang kaho bat kandap kajing su bat baro kisim pertaikin maniau baro ki benri uki indem yau yusim ken radu bansawan alingin yamani enkang yaw kunlum baden kod yaw ublay ubadon bor haga kedu dabiduk pajongu Unsyong badun sensyar Ya kajing sensyara terbela jong unba Yusim ken radu bansawan Alingin yamani Ko Bethlehem kon bajong bay balota Napa ummi unong sensyar ki Israel Baka jingwan mi jongu Kanlong kum kabastang kabong chukun Tiyan penkraya uha kamashi telop kapeltay Baraka kendaw ka jingsu enda uwan Yusim ken radu bansawan Alingin yamani
bát khen đeo tur vaya ro kulum lum bakim te da kajing men lum rin ruda kaho da ba utrai chong ni unwan lagi rang li isne ken mau atrai wan ngoyangi da chim penim ching blay kum ka jem kum len kum sram ben habya ubaho parutu anke leonanka selung yunong benin beni kotran laching isnei kajing benim tuai tu payunom sen syar pertain usiman yang utrai doan kotrai ublay don bon tupay banil lajim wan joyangiha gajin suk ngikmen banil yoim bahajing im bertengin bun ya kalenti chongmi ben blahaki centil baro kajing penim chongmi tuan kutrai tuan ben slam jing kum lum ban wan lam ben kialaka bor barwan benim na jing long rao amen daga kibleng batwan kilom kin chas yau klen ben iyala kak madhani kodrai usim kibne burom hubrei ukpadon mor nong sengka chan ben riu burom upasiu spayangi kun blei kela kun briu long ben tgen long ben tamai ben simba kun blei kadem kangu karwai klempun burong hublei lai wen Ubnengala menti jungi ukunom brod bakhlem thodak urung nang banta jungi bala perlong kumu melkisedek ulingdo shapom jukut bajunam la junam ulong usim jokahok kapateng juku gamdon jingkut kajing Oi yau lei
Kasurbasyang kapar keleng jingdum yong nit kasam leng ba Sernil badum kit vejin shai jisu uwan ban pentaba Ukun lang brod nap neng uyar banduk sis payu kun benriu Injau umat ngisau siktanya lagi pokuna bansiu Utrai bakra buram kabor kajing long briu bapo upong Kado jong uban siu kuna dala jin mong Kakpo badrem kakmi ujit kakat pernah jong uban long Nakam siau tuki jin maya ringkat bat kabuit ban syong Tempel ublay hakut syadap kaseng nong rimbun syong unsa Ya jin nong kmi kashin burong katay soti junom kasa Ublay upa burong kanlong kumchu ukun marway jong Hunong bentgen ben simba ku junong syabom jukut Amen. Kesembut lengkot. Wan masus paingi ku bleb dun bor baro. Wan masus paingi ku bleb dun bor baro. Pai kemaju me singi bat ngisalat im. Tu pai ki kemaju me singi ban salat im. Gaburam hau pa berkun mensim bukut. Tu pai ki kemaju me singi ban salat im. Ganti pon aklai tarik. Ko Emmanuel ko sim ko nong thau an chungi. Kiri baro ki kmilin diame unong pen im. Aleban pen im yangi ko trai ko blay chungi. Men sim jong ayu try kaya risa Kak men unay unong pen im chong na Dabau isya kribari chong u Enriu kin kod yang akabakerku Ubadon buat kam krau hanga ule Terjanjung ubaku junong kane Pateng uai la ching isnei Yaki ben riu ki basyap ting yublei Usay ka bona laksang tila chong Upen sak madumpuy ki basarong Upen yarkat ki bagrabor basniw Kirit kiryarang li ulakim tiw Yaki bat nganu ajing bambaba Kibarius pa uda pano suda Ulasyan bor Israel syakri ublay Ulaken mau yala kajing isnay Ulaken mau kumba ulaya kren Kajing kular bu aigik patemen Kajing kular kabanes kan kramdu U Abraham barhaki kunjongu Bensim jong marisa yu blay lai way Ukpanong sen kunong sis paperte Badu mensim bakunyong pentemay Risa mensim jong marisa yu try Pai biang antipon aklai tarik. Ko Emmanuel ko sim at kunong thau an chungi Kiri baro ki kmilin diame unong pen im Aleban pen im yangi ko try ko blay chungi Utrai undon reng kad bat pim Ring God bat piru
Tong in near Duwai. Top and Kaloi Kotrai. But was lemshu. Wanra yala ka jingyarap na bening. Knamba, ngi kibangait but kermen. Nginio ka jimpenim da ka jingwan jame. May ubaim badabasan siya. Junom la junom. Amen. Kohimen ko para. Hagan ikas ngi kabalay. Jongka. Jingkumen bakraw Bible Convention. Ngitrang nagabinda. Kajinga halo jongi. Idwai nadu kadonud. Baka bor jisu kanang wan pao hangi vei pai vei. Mindakas ngi kam kerpang. Duai baka bor jisu kan pao haka mechumbi. Kam dame mapi ki bapangi bashitam. Duai kalem sange. Kadba pisngap yakaktinu trai. Kadba pishimenda haka jing duai yaro yau jisu. Duai nadu kadonud. Daka bakot kerteng jisu. Namar ngirang puson hagini gisngi. Kajing mut jangka kerteng jisu. Ngi puson kajing tumu jangka jingwan long do long snam jangu jisu. Bada shong sa patngi. Lada ngis ngotu bat puson kane kajing maya. Ngisuk bha bantuwai bat kot kerpad ka kerteng jangu jisu. Namar kadon ka bor kerpang. Haka kerteng jisu. Kohimen ko para. Kadba pishimenda haka nege jing duwai. Bad ka jing yalap yakaktinu trai. Bad nang da ter ka jimene sakramen. Papin koit pin kia eki bapangi bashitam. Bad ka jing duwai lauk suid. Shimenda shirhem. Duwai baro pishing shisem. Ngakarmen bait. Pidang duwai lang. Bad ngi. Rangkat bad ki kun kikti ki jompi. Duwai kumba pishong hayi mane. Daga jingriyo balay. Daga batang ya umambati haka duwan. Kadba piyo iyaw jisu haka sakramen bakuitam haka duwan. Pat kot karpad. Jisu. Wansha ka jingim. Wansha ka donud. Wansha ka jing talot. Sha yaw jisu. Ban long do long snam. Pat ban shong sa bat pi. Kam dame. Happy kibapang kibashitam. Happy bas ngau jing jar barra. Kat kum ka jing ang nur jambi. Kat kum ka jing duwai jambi. Kat kum ka jing e jambi. Pensayo pediang ya ka jing ay ka jing karku ha ka jing im jambi. Iroi me Jisu. Ngiroi mi Jisu. Iroi me abakopa. Ngiroi mi abakupa. Iroi me kutrai Jisu. Ngiroi mi kutrai Jisu. Iroi me mensim bakut. Ngiroi mi kumsim bakut. Hallelujah. 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 Jisu. Jisu. Shimti yangi. Shimti yangi. Jisu. Jisu. Balai lo yangi. Tolalu yangi. Jisu. Jisu. Pensle yangi. Pensle yangi. Tagaktien jong me. Nakakin chong mi. Hallelujah. 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 Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Yaroyupa. 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 Amen. Yaroyupa. Yaroyupa. Amen. Yaro Jisu. Yaro Jisu. Amen. Yaro Jisu. Yaro Jisu. Amen. Yaro mensim. Yaro mensim. Yaro mensim. Amen. Yaro mensim. Yaro mensim. Amen. Hallelujah. 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 Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. 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 Amen. Hallelujah.
Hallelujah, Amen. Ainam yupa. Ainam yupa, Amen. Ainam yupa, Amen. Jesus. Ainam Jesu, Ainam Jesu, Amen. Ainam Jesu, Amen. Ainam mensim. Ainam mensim, Amen. Ainam mensim, Amen. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, Amen. Hallelujah, hallelujah, Amen. Hallelujah, hallelujah, Amen. Hallelujah, hallelujah, Amen. Abakopa. Abakupa, Abakupa, Amen. Abakupa, Abakupa, Amen. Putra Jesus. Contra Jesu, Amen. Contra Jesu, Amen. Simbakoy. Mensimbakuj, Amen. Mensimbakuj, Amen. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, Amen. Hallelujah, hallelujah, Amen. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, Amen. 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 Imani Yame Jesus Imani Yame Jesus Man lakapor man kasi Imani Yame Imani Yame Imani Yame Jesus Imani Yame Jesus Man lakasor man kasi Imani Yame Imani Yame Jesus Ainam
Ni ai nam yame Jisu Ni ai nam yame Jisu Man lakapo man kasih Ni ai nam yame Ni ai nam yame Jisu Isangmu yame Jisu Isangmu yame Jisu Man lakapor man kasih Isangmu yame Isangmu yame Jisu Hallelujah Ngiro imi mani imi na kapanta kani kacan miet hagap mengiyo panya puson lang bat mi hagap mengiyo panya kran bat mi hagap mami mel ai kerpang kani kacan miet bangin dup sat skor mi Jisbe kani klimat ka pamenta ai shwa ba mengin se yo snow ya kiktin ki ba mami masakran habjan chi iwe biwe Komen ke parabe, hamana kita cakap kami dan bagi simbenta, ya kali convention kecing keman bakrau, tungin kot tungin terang yang mensim, pakoi jong blay, panuan pensle yang iwe biwe, kau makan sisti ke Hebrew long saur kat ar kapong, dah sisak tinu blay kalau kau em mat kebadan bor, ke kamnep, banyak kanu kau wailam ar lang serti, ke prong jeliu, ke pianoi, ya ke mensim ke donor, ya kimat bagi clenching. Kapishar je perkat bagi jing temu jong kodonor. Jisub e kting ke jeme kolong. Kabanep palat banyak gi wailam ar yang serti. Bersat keren halor jing we pensle. Ya ke jemu je perkat jing bam. Ke jemu je perkat jing hidup skotho. Adu pei pang leng ba ke jing persat. Ka jume ya mesim to jing we Wan ke mesim ko im jing we Pensle ke jisub e Tau mensim jing start play ke cumi pensle. Tau mensim jong kecing ke cumi. Tau mensim jong kecing pensle ingi ke jisu be tau mensim jong ko jong me. Say you mensim
Kohimen ko para tongin kot kerpad ya kerteng jongo Jesu kalem sange nga kot nga veri pi ve pai ve da ka bai ti ya ke jing talot ke jing dona jompi kat bangi pen kreban snap ya ke tino trai ka kerteng jongo Jesu habangi kot ya ka kerteng jongo Jesu ngi pen don kam ya ke jabin jongi ngi pen don kam ya utle jongi ngi pen don kam ya rendang jongi ngi pen don kam ya ke donur jongi
Bangi pen don kam yaga borme jangi. Kat bangi pen don kam yaga jinglong jangi baroka way. Kumbau Jesu la ong haka kospa jang Markus kaba kadar laipo. Idiau trayu ble jambi daga donur jambi baro. Daga jimmur jambi baro. Daga mensiam jambi baro. Daga bor jambi baro. Bad habang istam ban eat kumne yau Jesu. Pinsa yopediang yaka bor navu. Bad minta ngi baro ngin kot yau Jesu. Arpo waisin. Jesu. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 Ko himmen ko para hakanega janmit tongin trang yau Jesu trang yakak tin balalong do long snam basyong sahak badngi kadba ipuson hakanega janmit inang duwai na do ka donwood baka bor Jesu kanang trekam hakimet batalot jangi haka donwood batalot jangi haka jimut batalot jangi pawun pinki im yangi Padbun kut napadang jambi pinyamad ya ka bor baperla jangu Jesu haka met ka part jambi haka jingi mensiam jambi idwai baka inga sem jambi kanang yo jimpen de mai mensiam utrai undon rengkat bat pim ka jimpule na ka gospel bakoin katkum u Lukas Kaburam hame kutrai ngapule na kalinong kabaar iwe hadu henyu linong baar iwe hadu henyu hakata kapor lami ka hukum nawu Kaiser Augustus banto kana samari ya ka partai baro yakane ka kana samari beningkong la pelong dawu Quirinius ulat jangka Syria baro kilalate banai jinken yalade lade hashnong lajong u Joseph ulalate nakashnong Nazareth kaba ha Galilea sha Judea sha Bethlehem ha kashnong u David Namar ulalong nakaying bat kajait u David. Ulalait banai kerteng yalade bat ka Maria. Katenga yatte ketin jongu kabala pun kun. Te haba kila don hangda kisngi bakan ka kila pura. Bat kala ka yawu yala ukun prangsngi bat kala sop yawu daki giant sop. Bat kala pintia yawu haka shingoy naba kimyo jakasa haka ying basa ka gospel jong utrai
ko himmen ko para bayit ha utrai Jesus Christ nga ai kuble ia pi iwei pa iwei ba ka bor jongo Jesus kanang iai senshar ia pi ngila poi kasngi kabalai janga jimpen kre bat ka jimpu son jangi khal lor ka jimmut janga jimpenin khal lor ka jimmut jong uble khal lor ka jinglong jongu jisu bad ngila yo ka jingker ko kerpang hakini kesngi ban puson jilliu yakaktiin jongo trai udi umensiam bakuit ula penkre yangi hakane ka dor banya dollang hakane ka janmi ba ngakermen bait ba kane ka kentin ka bangi puson kanang seizo haka jingim jongi iwei pa iwei ba ka jimpen kare nagabinda ka sngi ka jongu Chris kalong shisha ka por janga jingkemen bakarau kumba ka beneng kala angnod nagabinda jongi iwei pa iwei ko himmen ko para lada pidang kinmau ngilastang ban puson hal lor ka jinglong jongo bole but hal lor ka kerteng jongo jisu but balengala ong yapi banduai arpo waisin ya ka kerteng jongo jisu nama kadba pi duai but pi kot arpos waisin ya ka kerteng jongo jisu arpo waisin pila duai koble penim yangi but lada pila banduai kumne koble penim yangi arpo waisin dakaba it yaki jinglong jumpy dakaba it yaki jingtalot jumpy nganges kem kabor jisu kan trekam halo jumpy but kadbangi duai ngingetru ngi duai jisu hakaba puson yaki jingdona jongi hakaba puson yaki jingtalot jongi hakaba it yaki jimpang jongi ladapi it haka jingait ki jimpang ki jingshitam ki jingjinjar jumpy but pi duai jisu pila light luit minda namar nga yosngoru omde tang mga shu ong yapi banduai kumne henry ngala yosngo bun ki saki jong ki bryo baladuai yakakerteng jisu arpo waisin shispasin shi hajarsin what yaki bryo bamde kristandro haba ki duai kumne ki jimpang kaba ki doctor kila penpana omdon lashu ban koid kila yo jinkoid hakini kisngi ngala yosngo yaki saki jong ki bryo balayo jinkoid na ka jimpang cancer haba kila kot kerpat ya ka kerteng jongu jisu arpo waisin ngala yosngo yaki saki jong ki bryo ki bamdon bor satya but ban ki na ka jingtia pang jongki haba kila kot kerpat ya ka kerteng jongu jisu kumne kila yo bor temai but kila ino ya ka jingtia pang jongki bad kibryu kiba don't come ya ka jingyarap jongki arngut kibryu ban yang kila yang marwai nang da kira shipu kilo kau halo jongki ngala yosngo kum kini ki saki na bun ki bryu ha keleng ke jaka ban ngaru ngala perkat lada maki baro kila ban yo katkane ka bor na jisu haba ki kot kerpad ya ka kerteng jongu bale e mangiru namar mangi ha ka rikasi hills ngidon ka history jonga shispas nem palat ka jinge but lada kane ka jinge jongi kam shimla yarap yangi ban pidyang ya ka bor but ka buram jongu jisu halo jongi ngim shimla im satya ha ka jinge bashisha haw jisu deina ka taga daw ko himmen ko para haba ngala yo mensiam ban perlong kane ka jingkomen bakrao bible convention
ngaladonru ka jingang nod bangin shim kia ba ya ka jingay jongi bangin roy ha ka jingay jongi banginim de balong kikun kiba im blem ha ka jingay jongi ladangi im ya ka jingim kristan ngide ban im ya ka jingim bashisha kam mindoy ban shukot ya lade kristan nangda ngim yomat ya ka jimmendoy jongka jingi du kris ha ka jingim jongi jimmendoy jongka kerteng jongu jisu ha ka jingim jongi baro mangi kiba ngap yanga pilong kiba kot kerpad ya ka kerteng jongu jisu bonsi Henry ka jingkeli kabang aku aban bu hakama jompi kalong mentakas ngi khato kane ka jingkot ya ka kerteng jisu bonsin kala pinmendoy ne MEP hakano ka dur ne hadu minta haka jingem jompi kadba pi im ya ka jingate pimdon jimmendoy ye haka mensiam jompi haka jingem jompi wat habangi im ya ka jingem kristan te lada ngis ngau komne kadon ka jingtuna ye haka jingay jongi hallelujah hallelujah nagata ka daw ko himmen ko para nadu bastang jong kini ki Bible convention ngala persyang ban pensngutu yapi halor ka jimmut jong Yahweh badu Jisu bad ngala penwandur yapi bad yaw Jisu ngikot Yeshua bad ne Joshua kumba kadon ka jingyasri te haka Hebrew ki ong Yeshua ne Yegoshua bad habaki kot ya ka kerteng oble kitu ki bela kot ya ka kerteng oble ki don ka jinget ka ba jilliyu banyomat ya ka bor nau minta kade ka pali jonga ba jompi banyopdiang ya ka bor ka jinga e jongu Jisu ha ka jingem jongiru hallelujah nagata ka daw ko himmen ko para minnin kasni ngala puson rengkat batpi halor kapang kabangila shim naka dakot naka gospel jongu yanis iwe katsau ngila puson jilliyu halor kata kapang bad ngala peleu jingmut batpi kai ka jingmut ban ong ujisu ula shongsa bangi bad ngila puson kabamut la penniang tabernacle la penniang ya ka tabernacle hapadeng jongi bad lempaka jingdon jongu Jisu hapadeng jongi ngiru ngideben kellalong ki tabernacle bakuit jongobale bad nagata ka daw ko himmen ko para habangi puson hakak tino bale u Paulus bakudu om pimdip mo bapilonga temple bakuit jong ubale lada ngilongi temple bakui jongo balai namarwa o mensiam bakui do shongsa hapo jongi ngide banlong kikun ke batamai we need it to be renewed this Christmas should renew our life kaneka Christmas kadeban pendemai ya ka jingim jongi kaneka Christmas kadeban penyo hangi kaneka jinga e kaba oblai utarwa ha ka jingim jongi hallelujah nagataga daw ko himmen ko para ngakwa ban puson rengkat batpi habang is ong ujisu ula penniang ya ka tabernacle lembaka jinglong jongu lembaka jingwan shongsa jongu hapadeng jongi ula penniang ya ka tabernacle ula penniang yangi kum ka tabernacle ula penniang ya ki kellong kinabaro kum ka tabernacle baim tabernacle bakumno tabernacle baim ngi ki tabernacle baim ngi ya sharum shane katshabangi lay ngilong ki tabernacle jongo bale namar bale ujisu ushongsa padni ladang is ngautu kaneka pang ngim nutshu ban im kumba ngi im menda ladang is ngautu kaneka jimaya haka jingim jongi ngimla satya ban im haka pop ngimla satya ban be yaka rompong jonga perte
ngimla satia ban sngau jaitu haga jingim ngide banlong ki bakki shirhem haga jingim, because we are living temple of the Holy Spirit. We are living tabernacles. Dada manga badmapi ngilong ka living tabernacle bayim jongu Jesu ngide banlong ba kumno ngilaban kellalong ka tabernacle bayim jongu bale, because namarba u Jesu ubale bayim u shongsa hapo jongi kabamod lada manga badmapi ngilong ka tabernacle bayim jongu Chris ngide banlong ba kumno ngide banlong ki kun ke ba im badu Chris ngide banlong ki kun ki ba im badu Chris kumba u Francis de Sales ula on live Jesus u Francis de Sales u record ba kraw janga balang u bishop ba kraw janga balang ula penkut baro ka shiti min CM jangu daga bato live Jesus im badu Chris im u Chris kabamot live tabernacle live im yaka jinglong tabernacle, be a living tabernacle, we are living person with Christ. Kadu katno kasnautanat ban sautu but ban puson kane ka jinglong kane ka jingikai kane ka jingmut jongka tin uble nang ta ter ko himmen ko para habangi on ngi kellalong ka tabernacle ba im jongo bale ngi deben sautu kumno ngi kellalong tabernacle ba im u Jesu la jan palat bani u Jesu la i palat yangi u Jesu u i toin yangi. Jesus loves us intimately. Palat yaki parlog jongi ki id yangi kabba ki yoi yangi habangim yoi yaki kata ka jingid ka hiar henre habang yakendu markamat kadon ka jingid kaba palat denom de habangim yoi ngim sautushu hato ki id ne em yangi henre u Jesu pat namar u shongsa hapo jongi u id toin yangi u id yangi shimet u id yangi shimet u itu yangi shimet but ngiru ngiyomat yawu shimet kane kalong ke jimmantoy habangi ong u Jesu u shongsa badngi. Hallelujah. Te kabamot habangi ong u Jesu id yangi shimet u yo i yangi shimet u yo i ayu our joys, our sorrows, our sickness u yo i ayu yaki jingaman jongi yaki jing sausi jongi yaki jimpang jongi yaki jing talot jongi ki jing jinjar jongi ki jing snow marwe jongi ki jing long jongi inga sem jongi nadong shadong u Jesu ulaban yoi. Hallelujah. Tinaga tagad daw kane ka katin kalong ka katin kabayar bha bada ka bas ngawtu ya kane katin lada pi duai naga tagad ngala on ladang duai kambun sin Jesu kaya ka ban sa jia u Jesu un sa stam ban ki im hapo jombi u Jesu un stam ban ki im ha ke jingpang jingshitom jombi u Jesu un stam ban ki im ha ki jingjin jar jombi shisinu Jesu un stam ban ki im hapo jombi. You will be blessed people. Pensalang ki brio ki ba la shakarko daw Jesu. And Jesus will become part of your life. U Jesu unsalong shebenta but ka jingim ka jompi. That is means tabernacle. U Jesu la penyang ia ka tabernacle. Pelong ia pi tabernacle. La tung ia pi palong tabernacle jomo. Nangta sa kawai pat ka jingmot kaba ngide ban puson kalom ha nadu ka por Jesu la shongsa badngi
God became accessible to us. Ubole ula jan batngi minda ngilaban penyade suk badu balai. Kaya jimmantoy ban shongsa batngi. God became near to us. God became near to us. Minda pi baro kiba shimmenta hakane ke jingduwai online pila ban yo I yaw Jisu. Henry ki paid Israel kim don lahat kumne ban yo I yaw Jisu hakane ke dur. Ngingila ban duwai haw Jisu markama. Kaya ka bala jia hangi ngila ban tur shajanu Jisu. Pimla ban mudur ia ki paid Israel haka jutam barim ban rung haka jaka kinta. Ngalade ong epi kataka binta. Mano bayolat ban rung haka jaka kentang tang yaki lindo. Jaka kuitam jaka kentang tam kalabu kerpang naga binta ki lindo bandrung hangdo kataru hakapali kapali kilaban yo omde barabor ngala ongru hakinigi por hapadeng arpo 1,000 mut ki lindo jonki niam ju ki shait yo katkum ka nusib ki kalai nusib ki yo imde banong kalai nusib henry ki shait le kumda bad uno bayo katagalat ulaban rum haka jaka kentang kane kalonga jinglong jongka jutambare haka Old Testament people could not enter into the holy place tang yaki lindo kabamod ki paid ba baro ki yang hangno ki yang habar ki ap ya ulindo banman pai biang nangto te katka ba ulindo ubatai kinge ki terwa ya ki jingdu mo jongki hawulindo nanta ki ap habar mangipat lembaka jinglong snap lembaka jinglong jongu Jisu ban shongsa hapo jongi but hapadeng jongi kumbangi puson nakaktinu bele kaiga jimman doyangi we become close to the Lord. God is accessible to us. Jesus is accessible to us. Ngilaban wan shaw Jisu. Ngilaban duwai hakamajongu. Henry ka jingso si kalong buon ki buryo kim pindon kamshu kaneka jingai la jongu Jisu. Buon ki buryo ki sakut haka jingdum. Ki sakut haka jingmatla. What a blessing that we receive. Hadukatno uble ulakerku yangi baro. Hallelujah. 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 Teminda lemba ujisu man paiwe mangi ngilaban tur shaka jinga shaka bor nagataka daw ni pule haka gospel bon gi jaka haba ujisu katshaba ujisu lalay kibriu kilale kumno kila wanyalam yaki bapang but kila bu yaki sha kakijachong ujisu kimatla kilawan kiba shongsu kilawan kiba yapshiliang kilawan kiba dukko kilawan kiba pang harukom kilawan bad ujisu ulakata kakti bad ulapen koit yaki larangi pule naka gospel buon gi jakang yo I yakane kum kane ke jingjia hakamatu Jisu. What happened? This is what it means. Jesus became accessible to the people. The Christmas kabamot kajing wan ujisu shangi kibriu bamdon latshu banyo I yawu banyo mad yawu bad minda uble ula plilad yakibriu banwan shawu. So this is an open invitation from the Lord to each one of us. Christmas is an open invitation. Come to me. One shanga. Piki bashitam.
Pi ki ba talot bor. Pi ki ba ngosi wan shanga. Anybody can come to Jesus. Nobody is prevented from Jesus. Ki nompop ki wan. Ngipule haka gospel ki nompop ki nongkorong kajana ki nuti kilawan siya Jesus. That is the meaning of Christmas. Christmas is open to all. Ujisu upli yaka dono jongu nagabinda jongi barro. Ko himmen ko para kane kalongka jing tumu jonga Christmas. Nanda sa kaway pat ka pangrong ako aban puson renggat bat pi kalong. Halor ka jingim jongu jisu hagane ka parte. Haka jinglong ubriyu ujisu ula im tang hadu laipo lai snem. Kata ka jingim jongu kalong tang shipor. Henry kane ka laipo lai snem kaba ula im kala perlong ayu yangi. Larangi pule na ka gospel jongu ya anis katsau bad lai pinsayo lemba ka jingim jongu jisu shipor hakane ka parte ula penyo ayu hangi kane ka longa ba kongsan pansautu yanis katsau bad lai pule Don shibun ki jaka shongne haying ukpa jonga bat nga ngan leit ban pinkre ka jaka na kabenta jongpi banda kam long kumta ngan omdala yathu hapi bat enda ngala leit bat ngala pinkre ka jaka na kabenta jongpi ngan sawan biang bat ngan shim yapi halade kumta ba pindup yadon hangta habang adon. Hangne ujisu kren shapanga jimpen kre jaka. Te bale ujisu ulawan shakane ka parte ban penkare jaka nagabenda jongi. Hato ujisu ulawan penkare jaka hangne hakane ka parte ujisu ulawan ban penkare jaka shano nagabenda jongi badupa shabaneng. Badu jisu wong yendang alade penkare kataka jaka ngan wan shapi. Yenda ujisu lade penkare kataka jaka unsawan shangi. Kangne ngideben sauturu ayu shapanga jingwan baar jongu jisu. The second coming of Jesus. After having prepared the place, Jesus tells he will come again to take us to that place. That is second coming. Kane kalonga jingwan baar. Habangi reke ek Christmas ngimdeban kelet shapanga jingwan baar jongu Chris. Bon gebriyu ki kelet yakene baro. Habagi reke ke Christmas ki kinmau tanga sngika jongu Jisu. Sngika kaladep min hajar laipo lai arpo kinda isnem minda. Henry mindaru Ngi sakut hakane kasngika klem da perkat shapanga jingwan baar jongu hadin paula penkare jakana gabenda jongi. So, do you need a place here or do you need a place in heaven? Hannu pikwa iyo jaka buon ki buriu hakane ke jukaba minta ki kuslai jaka shano jaka hane parte. So what happened? Kay ka ban sa jiya nginum imrenggat badu Jisu lada kajing parka jongi kajingang nur jongi kasakut nagabinda ka jaka shong hangne haparte kay ka jimma ngin ino Jisu na kajingim nakataka daw buon ki brio ki ino yaw Jisu hakini gis ngiru ngalayo tendang habangi jingo ya ki dukan hangne ki ying jong ki brio hangne ki penkare Christmas tangi Christmas gift Henry omdon Jisu very bad buna pade jongi ngi penkare ki dakishin no change in our life no change omdon jinkalla ayye haka jingim jongi kabamut ngi penkare ka jaka hangne
ngimju perkat bat puson kindia tru syapanga jaka kabau Jisu ulakaren. So now minda pidon kamban puson bale u Jisu ula wan shongsa batni bale u Jisu ula peniyang tabernacle yangi omde ban sakut hakane ka parte Henry banyo jaka shabane second coming ka jingwan ba aru Jisu ngide ban lombala kre naga benda ka jingwan ba ar jongu Jisu naga taka dao u Jisu kren pila yo iya kaburom kaburom mano ba yo iya kaburom baro kinong Israel kila yo iya kaburom jongu Jisu kila yo iya kaburom jongu Jisu katshaba kila lei habaki bru kila tiaha ka serngyu wad jongi apostol kila yo kaburom jongu balai Jesus glory shines what mendaru bona preng jongi ngiyomat ban yo iya kane kaburom jongu balai tinaga taka dao ko himmen ko para habangi puson halor kane ka pang jonga jingwan jongu Jisu ngidon kam ban traishitom ban yo kane ka burom ngala karen kalor kane ka pang mininru henre nga pinskem biang ha kane ka pang. The glory of God should shine upon each one of us. Ngide ban yo iya ka burom jongo balai tinaga taka daw ngala pusonru ngala papule menda halor kane ka jingka jongu Chris. Now bun apeng jongi ngikwa banyo burom. Everybody need burom. Bun apeng paro mangi ngikwa yo jinggerku. Ngiduwai bale ngikwa banyo jinggerku. Why do you pray? To receive blessing. Henry ke jingka jongu Jisu ka karan syapang ayu. Pelayos ngo mindan kalam mi ka hukum nawu Kaiser Augustus kumno kane ka hukum kala kata yawu Joseph bat ka Maria teisoti kumno kane ka hukum jongu Augustus Caesar Kaiser Augustus ka kata ya u Joseph but Maria. How did this order, this decree affected Joseph and Maria Teisoti? Kilong bala Shemjinge hadu kata namar kisahang no kisaha Nazareth ban lei na Nazareth sha Bethlehem Kumba Shispa Mer nearly 120 kilometer Giha ban yaid kai ka jinglong jonga Maria Teisoti kala jan kha khullo pila ban mudur ka jinglong jonga longgomi kala jan kha wat ban shong wat ban tiaru kan shem jinge minda ka hukum kalawan ba kade ban yaid kumba shispa arpo kilometer na Nazareth sha Bethlehem ladade manga ban mapi ngin ong kumno syapang kane ka hukum jongo Augustus ngin kinyum halindi ngin kinyum ngin tim yawu usem uklabij ula lesniu yangi hadu kata ulang uburi basiniu ka hukum ayu katne ban penjen jaringi ki buri ki baduk ngin sa ong bun jai ki ktin basiniu ngin lepop halindi hakaba kinyum hakaba kranbeit ekisem bat ki nonsense shar u Joseph bat Maria kilapdiang kumno kilapdiang haka jingomen kata ka kubor u Jisu lapdiang daga jingomen kata ka kubor ko himmen ko para kaya ka ba pideben yoi hangne hakane ka hukum jongu Kaiser Augustus kalong
ublehi ula pelong yawu ban pinmi yakata ka hukum. Ublehu Yahweh ula pelong yawu Kaiser Augustus ban pinmi kaneka hukum kenamba ujisu unpoi sha Bethlehem. Kaneka longa saindur jongo bole pilaban pule na ka gospel jongo Matthews kaba ar sanbad hindriyu gospel jongo Matthews ar sanbad hindriyu pilaban yo I kumno but bale u Kaiser Augustus ula pinmi yaka hukum ublehi ula pelong ya uban pinmi kaneka hukum but pule Hakashnong Bethlehem Hajudia Gila Jubab Unong ya thulupa ula thok kumni Mapha ko Bethlehem ri Judea Phamlong dalaile kabaritam hapdeng gibakrau batri Juda Naba napha unmi unong sanshar Ubanyalam ya upat Israel jonga hangni ban pinurlong ya ka hukum jongo bale ya ka jingyat tulupa jongo bale uble ulabu ha ka jimmud jongo Kaiser Augustus ban pinmi kane ka hukum but baro ki nong shong snong jonga Bethlehem kin one boy sha Bethlehem ban to ya ka kana samari jongki haba uble ula pinmi kane ka hukum lemba Kaiser Augustus ula don tang kawege jimmud hawu kumno ujisu udeben poi sha Bethlehem ban pinurlong ya ka jing to bakuin ko himmen ko para kadon ga jingmud kabayar kaba jilliyu halor kane ka hukum nagabinda jonga abar jompi bon sin ha ka jingim jongi ngi sham jinge ban pediang ya ki jingjia kabangim sotanat lese ngi sham jinge haba ki nong sen shar jongi ki shim kino ki jingarai kabam yahap shu bat ka jingim jongi ngi snow dom ngi snow bitar ngi don ki jinglong ban ki nyim per sha ya ki nong sen shar kaya kabang ide ban sautu ubole lada umon ulaban perlong ya ki nong sen shar jongi ban pinurlong ya ka saindur jongo lemba jongki nagabenda ka jingim shimet bunzin ki nong sen sharu ki don hakakti jongo bale warlada ki nong sen shar ki long ki basniu khadu katno kilaban kelalong ka atiar jongo bale kalaban long ki marjan marpa jongi people in our neighborhood lese ki penjinjar palat yangi they give us so much of trouble in our life don't bon gibru ki penshitam yangi don't bon gibru ki penjinjar yangi ni haka jenglong ubru jongi ni peit kumno haba wanjia kumne lese pigi kinna pigi samla pigi longopa pi don ke jing sousi halor ke jinglong jongi ingasem tendeng ubele upelong ekikimi ki pa jongi banle mar kompong persha ya ke jingang nur jongi kinna lese kikina samla lese ubele upelong ya ulog banle mar kompong nakaba kakemi kikun kaperkat ban urlong haba wanjia kumgene ki jingjia namarba ubele ula saindur banjia kumne ngi shem jinge ban pediang kum kita ki jingjia ngi khle ban yo I ne ban ken mau ya ka saindur jongo bale ha ki jingjia ba sonsi jongi ngi part ngin sakut tang ha ka jing sonsi ngi part ngin sakut tang ha ka jingjinja ba pau shenna ha ka ma jongi penrei u Joseph bat ka Maria te soti kilayo I ayu kilayo I ya ka saindur jongo bale ka jingto ba kuit ka deban urlo. The prophecies has to be fulfilled at the birth of Jesus.
Hallelujah. Ko himmen ko para ha ke jingim jongiru kadbang idang im ha ke ne ka parte gidiben so tu lese nagabinta jonga ba jompi kidon gi jingya tulpa badeben urlong. God may have different plans in our life. Kita ki plans baro, kita ki jingtumo bat ka saindu jongo bale, kadeben urlong ha ka jingim jongiru. Henry haba uble, upersyang man penurlong ya kita ki saindur, bonsin, ngi kerlalong ki nongkang lad ya uble ben trekam. Because it doesn't match with our desire. It doesn't match with our plans. Kita kie baro kinum yade jingmut bat ka jingkwa jongi. Lada kita ki jingjia kim yade jingmut bat ka jingim jongi. Then ngidon ka jinglong ban kintait no. What kaya ka ban sajia lada u Joseph bat ka Maria ki ong nginong kongo yau Augustus. Ka Maria kalaban nong pe Joseph ngalajan ka ya ukulum kumno kain ngalaban le jingle minda kadba ngapang ngasitong komne u Joseph ude ben kongu u Joseph ude ben ngap iya ka Maria kawairu haba utip ikulum hapo jonga Maria ude uble te lada ka Maria kanjindala ong komne u Joseph udeben pindem udeben kongu namar ulaban perkat kawana uble Henry ka Maria kam nushuban ong namar kalasotu kane ru kadeben urlong. Hallelujah. Ko himen ko para hake jinge jongi hake jingim kristan jongi ladang ikwa banlong ki kristan ki bajanai ngideben le kumballe u Joseph bat ka Maria haka jingim jongki ban penurlong ya ka saindur jongo bole ngi ha ban penurlong ya ki jingya tulupa. We needed to be prophets. Haka baptisma jongi ngi layo ka jinglong prophet ngideben ya trailang. We need to cooperate with the prophetic role in our life. Every moment in our life we need to cooperate with our prophetic role that the Lord has entrusted with us. Ngingide ban treshitam banya trelang bat kaneka kam prophet haka jingim ka jongiru. Nangda terter habala ka yaw jisu ngiyos ngo kamdon jakashu haki ying basa. Lada kita ki nompe kaying basa ki pediang yaw jisu kaya ka banjat sajia ha kaying basa. They said we have no place here. Shumudur lada ki yong ngiron jaka. Lada ki ong hoy ale one room ngidon jaka shibun pilaban shim pilaban tia hangne. What would have happened to that inn? Kaya ka ban sajia hakata ki imbasa? Kikur ki jai jong kita ki nompet imbasa kinjindala rung haka Bible nginjindala puson syapang jong kini ki beriu. Lese kekerteng jong uta utrai kansadon haka Bible. Habangi pule gospel ngin ong lakha yaw jisu haying jong uta ubruyu ubalong utrai jong ka ying basah. Henry namarba uta utrai jong ki ying basah ula ong ngimdon jakashu hangne. Because he said we have no place, his name is lost. His opportunity to receive blessing is lost. Habangi ang ngimdon jakashu nakabenda jome ko jiso ngidang pindu la dia ka jingker ko na ka jingim jongi. When we say shim nuksa
Ngam don porschu nagabinda ban duai. We are wasting a blessing in our life. Habangi ang ngam snautan narshu ban lay duai ban mane yaw Jisu. Ngi pindulan ban yopidiang jingker ko. Ngi pindulan ban pinne yaka nam gaburom jongi hakama tu Jisu. Kum une uburiyu uba pelong ke ying basa nagabinda ke buriyu. Ko himmen ko para ke ying basa ka donro ke jimmut ka bayar. Sakaway pat ka jaka haka gospel jong Lucas ni yosngo syapang unong Samaria baba. Unong Samaria baba ulalekum no? Haba ulalap yautau buriyu ubatia harut surak. Shasho daki nong lute ula kit yawu. Ula kit yawu. Ula ra yawu shano. Shaka ying basa. Ula raya utau buriyu shaki ying basa. Bad hato utrai jong ataki ying basa ula ongim don jaka. Nginum syayawu une uburiyu ubala shamongkom ne ubala poi shakati jong ginong lote yem. Uta utrai jong ki ying basa ula pediang ya utau nompang haying jongu. Ulai jakayawu, ula pendia yawu, badula sumariyawu, badula pediangro, artiliki sbai rupa. Mano baai, unong Samaria baba, unon Samaritan babangyo. Ula terwa hawu, artiliki sbai rupa. Kaya ke jimmut jangane. This inn is a different inn. Kane ka imbasa kaba pediang ya uni uburi uju ubala shamong dakikti jong ginong lute ulong utrai jongga balang kane ka iyang nagabindaka balang. Haka balang manoba ay kane ka sbai rupa ujisu la ai artili ki sbai rupa ke kene sbai rupa sacraments bad ka jinga e jomo pale ka balang ka don ujisu terwa hangi ki jinga e bad ka jingshisha baro ka bawanchangi daka sacrament. Hallelujah. 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 Ko himmen ko para ngidon kambans ngabutu katasin bangi kentai tiaw Jisu haka balang larangi kentai tiaw Jisu haka sacrament larangi kentai tiaw Jisu haka jingduai jongi larangi kentai tiaw Jisu haka jimmane jongi ngidang pindula tiaw Jisu bantray kam hapo jangi ngidang pendulad ya ke jingker ko uno ubriyo o pendulad ya ke jingker ko unte ya ke ying halor ke siap namar ke tino baleka ongkom no syapang ar jai tibriyo balate ya ke ying uway ulate ya ke ying halor siap uway pat ulate ya ke ying halor umausia. Hallelujah. Hallelujah. Ko himmen ko para kadbangi penkare nagabinda ka Christmas pideben puson yalade hato ke jimpen kare jompi kalong kumba te yak ying haluru siap minda kas ki penkare lasha pe penkare nangda habakot ka Christmas ki late pai biang shaka zero level Christian. Zero level Kristen. Ujisu ula wan shong sabat ni ban perlong yang ni zero level Kristen ne hero level Kristen. Hero level Kristen. Hallelujah. Hallelujah. Tinagata ka daw ko himmen ko para
Don bun sin haga jingim jongi ujisu utraikam baduhikayangi banyai lemba ka jinge ba bonjai banyo iya kakti ba penim jongo banyo madi kakti ba penim jongo haga jingim jongi henre ka jinge kalong ngi kallalong ki kon ki balingki kumuta utrai ying basa ukallalong balingki haka jaka ballong uba seizo haka jaka ballong uba paunam haka jaka ballong uba rispa mudur shizin ujisu ka haka ing basa jongu kai ka bansa jia unjindala kirlalong u rispa tam kibri baro naka parte kinjindala jingo ha une uburyu Barka yingka sem jongu, barka jaka jongu. Kinjindala leit manek, ya ujisu, haka tak ying basa jongu. Henry ula kintai. Haka ju kadur, Herod, ulalekum no, haba utip, laka ya ujisu, usim Herod, ulalekum no. Usim Herod, ulayo ya kalad ban mane ya ujisu. Henry, haka jakaban mane yaw jisu ulalekum no ublay ula tarwa kalat kalindi yaw ublay ula pa ya kilaingut kisem haka pakki dulan jongu haka pelaw ying jongu ban penbana hau kosem kinrad lakha yaw nompenim ngirawanna mingi ban mane yaw उस एम पाट उपरकात कुमनो उस एम हेरडुला परकात मार कोम्पो किने किला वन बन मने यावु लडा बारो किब्री किलेट मने यावु ओमडोन मनो बाबुरोम इयंगा लेसे उन इया किनीनो इया का करदान एम जोंगा हबाउ जीसु तरवा हवु इया का लाट का लिंदी बन्यो इया उला पिन्ने दोनुड Pinban ularay ban penyap ya ujisu. Ko himmen ko para ujisu wan haka pelaw ying jongi. Lemba ki paralog jompi, lemba ki lindo soble, lemba ki riniam, lemba ki nongyalam, ban itu happy, ujisu don kam yapi. Ko longo pa bon sin haka jingim jompi, ujisu wan kot yapi. Ban kela kabamod. Bon sin ngitip, bon giriniam, bon gidongyalam, ki lay jingo, ki yinga sem jong ki beriba mutlap, ki lay jingo, ha ki yinga sem jong ki beriu bajaitu, ki lay jingo, ha ki yinga sem jong ki buait, ki lay jingo, ha ki yinga sem jong ki nompop, bad ki kro yaki, ki sneng yaki, ko ba, ko kong, kela kabamod. Watnum imshu kumne, yamap markaliang, pindam yalade kindiang, yasukno bad kibryu, yasukno bad kikon, yasukno bad ulog, yasukno bad kalok. Manobawan karen happy kumne. Kinongra ko bo jong ujisu pa yaki shapi, shaki inga sem jompi, bonsin. Lese hagalindi sinking jompi. Ujisu kren happy. Kumbangi kren minda. Hakane ka YouTube channel. Ni wan shapi. Ban kren happy. Yaka katino bale. Manoba payangi. Manoba persada mensiyam yangi ban kren kumne happy. Hakane ka janmin kabakriyat. Manoba noon ban shong haka jingkriyat kumne. Don bun gikina ki shong bad nga hangni. Manoba pelong yaki ban shong. Kadeka. Jingi do balai, kane kadeka saindur jongo balai. Lada pi baro pi shong hangni, but pi baro pi shong hayeng jombe ban snap, bade ujisu la saintur, ban kerko yapi, ban wanra ka jingsuk. Henry lada pi ong, kine baro kim mendo ye. Kane ke jinkaren kam mendo ye. Lese ki ong haba ki father ki sister ki bahal or ki sneng yangi ban kala ka bamod ngi ong ngam shem jimmut ye
hakata ka jing sneng junkie ngan im kum ne bait mano bala ban pin bait yanga ngadon ka jing rai ngadon ka bor ngadon ka jing start ngadon kaspa haba kiba halor ki sneng ki buri ba di buaid kiba im linkar ki ong bale ki don kamban sneng yangi ngalle ka mon la jo don buon ki buri ki pinne donod haba ujisu tarwa kalat kalindi yangi ban wan pai shawu kumu herod lada u pendrit kindia lada u eat kindia dia ujisu unjindala late renkat bat kita kis em kibawanna mingi badu herod unjindala mane lada utreban mane kindia dia ujisu ka jingim jongu herod unjindala kala haka jaka banto kumne haka bible syapang jongu kinongto bakut kinjindala ong nadu kata kapor u herod u kelalong u buriu babha ula kelalong apostol jongu Chris manobatip lese u herod unjindala kelalong apostol jongu Chris but kanjindala kainlang yawu hapadengi apostol hapadengi rikuid ko himmen ko para habangi pendulad khaba utrai utarwa hangi ngidang pindu ya ka jingkod ka jingwer jongu jisu balongi rikoid ha ka jingim jongi habangi penne donut persha ya jisu ngidang pindu lad ya ka jingkorku ikanglad ya ka jingkorku jongu jisu hallelujah Hallelujah. My dear brothers and sisters, you are wasting your opportunities which God offers to you to change your life. Don't waste the opportunities that God offers to you to become a saint. Vadnum pindulat Yakaba utrayu tarwahangi hakajingim jangi Deina kata kadao ko himmen ko para ngidon kam bans ngabutu uble uwanshangi man kapor haka jingim jangi pan pende mayangi piki bas ngap yanga puson yalade hadu katno pi pindon kam yakalat kalendi ban penba yaka jingim jampi Jesus offers ways and means to change our life. Ujisu tarwa hangi buon gilat kalindi bangindup im yakajingim kababa kabakuid hakajingim jongi ngidon kam ban pendrit yalade hakama tu jisu ngipuleru hakene ki gospel jongu Matthews habau herod ula hukum ban peniap iya kikun balului kikulong balului kaktinu beleka ang ban pinurlong ya ka jingto bakui kumbangi pule nyaka gospel jongo Matthews ngiyos ngo uble ukwa ban pinurlong ban pinurlong artilli ki jingya tulupa uble ula uherot la hukum kumne kawe kalong ba kane kalong ka saindur jong uble ujisu de ban poisha Egypt kaktino uble ka onkomno Matthews R Katsan Matthews R Katsan nangda Matthews R Katpra pule R Katsan pule ningkong nangda puleru R Kat Henry Bat ulasa hangta hadu ke jingyap uheron lale ya kani ban pendap ya kaba utrai ulakren da unong ya thulupa ngala khot ya ukhun jonga na Egypt nanda pule Katpra
Layo sngew kasur harama, kasur jingyam brio bat ka jingliniar bakrao, karakhel kayam na kabanda lagi khun, kayam bat kamtre en nabakila yab baro. Tuminda artilli ki jingya tulpa kala pindep lemba kane ka hukum jongu heran. Man ka por haba ubab ublay u pindep ya ka hukum ika jingya tulpa pimte ban perkat kane kalong nagabinda ban penjot yangi henre ban kintiu burom yangi. Nangda kila sa ha Egypt nangda ublay ula kot biang habangi pule biang arpulai ngi pule arpulai Bat ula shong shnong hanazaret, la le ekani ban pin urlong ya kiba kinong ye thulupa kila ong, en khot ya unong nazaret. ban pinurlong biang ban kot ya ujisu nong Nazareth daga jing shisha kane ka benta jonga jingya tulpa ngimlap hakano kano ka benta jongi prophet henry ni don kam ban sautu kindian halor kane ka pang ka bangi puson nong Nazareth don giba ong Nazarene henry ladangi peit benia kane ka ketin en sa kot ia ujisu nong Nazareth kamamut ayu kadon kawe ka kentin kaba ni puli haka jimbatai syapang kane ke Nazareth don kawe ka kentin kaba ngi ong Netzer kede ka ketin Greek ki ong Netzer kamut ayu Netzer kamamut kam Yasrim bad Nazareth henry kadon jimut ayu kane kalong kitanat jimut tanat branch Netzer kamamut branch kumnongin yo I kane ka Netzer hangnong yo I kane ka Netzer bale don kam ban kot ya ujisu Nazareth ban sautu ya kane pidon kam ban pe Isaiah katwe iwe Isaiah nongya tulupa Isaiah 11:1 Netzer kamutayu Netzer ngala ong kalong tanat pidaban pule kane pinsayo I Te en sami usailung na kading khong u jese bat utnat unsak an na ki thet chong u. Hangne en sami sailum na kading khong jese nangda kitanat tanat kumno unsakang tahangne Netzer kini kitanat kabamut Netzer bad na kane ke Netzer kawan Nazareth kabamut kayin kasem jongut David kay kabala jiang itip hadin usiem David hadin usiem Solomon kari Israel kalapia arliang bad bon gisiem kila imha kapop kila penken ya hukum jongobale bad nadu kapop jongki la ring mraw ya ki pai Israel hakiri marjan baper bad kila du ya ke jai jongki kila snow coat lad kila lang ki brio bala du jinkermen kila lang ki brio bala im terkong kila lang ki brio ba im balenki kila im kum ki brio balenki kila ki brio baturkong minda kay ka ban sajia na kum kita ke jinglong baturkong and some me ayu say lum na kitanat jese kabamut ha kita ki ding ha kata ki ingasem bala sakut turkong minda ublay ong and some me kit utanat baseizo bad kata ka say tanat ba minang no Nazareth Netzer to jisu ulong usailong tanat baseizo banwanra ya ke jingkar meni ki bru na kata ka daw en sakot yawu no Nazareth kabamut
Unong Nazareth, hauni unong Nazareth, udon ka bor, ulong ka tanad jong ujase, na ubam mi biang yaki seilum patimai. Seilum patimai kabamodayu, jingim patimai, jinglong patimai. Seilum patimai kabamodayu, hadin kane ka portalang ngin sastang banyo yayu. Bun gi plang gi bami ngin yo jinkermen habang yoi yaki plang baper but ki sindiu baper minda pat baro ki plang kala turkong lord so tu kabamot jisu lo nong Nazareth kabamot pideben ken mau ayu seilum batimai tanat batimai hauni utanat ki mi yaki sla baro mangi ngilong ki kun jong utaw nong Nazareth. Ngilong ki kun jong Jisu nong Nazareth. Nakataga daw kilato hagadim pa na ayo. U Jisu Nazareth us em jong ki chu. Kabamut uni uding hangno kilato hauding dim pa na. Kabamut Kito kiba yap ha uni uding, kinom yap shu naman uni uding, ulong utanat jungu jase na uba mi yaki seilum batimai lada manga bad mapi ngi kerlalong kinombu jungu Chris ngin kerlalong ki seilum batimai. If we are the followers of Christ with the cross, we also will become the new shoots. Seilum batimai na une uding na kitanat jongene uding. So that is what dimpana is. Nagataga daw ko himen ko para don kino ki kerteng by ai ha ka kindo but ka beneng light no ya ka kerteng jongu Jisu nompenim jongi. Nagataka daw ngimlaban mane kino ki bor light no ya ujisu haka jingim chongi namaru Jisu long nompenim ujisu long nompenim ulong nompen kia chongi nagataka daw habangi kot karpad Jisu kin mi ayu ki seilum batimai lese pi ki bas ngap ya nga pipang ayo ibon ki bat pa message hangne ngapet ya piru ya ka message jombi kaba pi karpan pi pang pi shitom lada pi nge ya Jisu lada pi pediang ya Jisu kan sami seilung batimai lese pi shimenda namarba pi pang pi shitom lese pi don ke jimpang cancer lese pim don borshu ha ka med jombi lese pim la yaishu kin mau ko himmen ko para lada pi pediang ya Jisu ba ulong seilung batimai tanat batimai na uba ki mi ka jingim batimai piru pensayamad kane ka bor jonga kerteng jongu Jisu. Hallelujah. So that is where when you call out the name of Jesus, you experience healing, you experience deliverance, you experience new power. Dena kata ka daw Jisu ang ngalawan banay jingim ka bapura ko kimmen ko para pi ke bas ngap yanga duwai ban nget yakane lese khadu minda haka jingim jompi pimpat yoma dia ke jingko jingkia namar pi duai kalam jinge pi duai kalam sautu yakane bau Jisu ulong seilung batimai nong Nazareth when you call habapi called Jisu Nazareth yarap yanga kumba u Bartimeus umatla dakabashong harut surak ula duai ko Jisu ukun David to isene yanga minda pela sautu kai ka jimmot ukun David means seilum batimai life power new life. So when Bartimeus haba ula parta ula ong Jesus give life into my eyes. I jingshai, I jingim kikamat jonga kilayab, I jingim. Lada don gibas ngap ya ngapi matla, lada pi duai kumu Bartimeus,
pensayo bor hakikama be minda. Lese pipang, lese pidon ke jingat, pidon ke sis, pidon ke tumor. Henry lada pingait, how Jesus bat piduai, unsami, usailum batimai, ha ka medjampi, da ka ba vengno, ke jingat na ka medjampi. Ko himmen ko para, kane kalonga kubor baba. This is the gospel. This is the good news. Kabau Jisu wanra hangi katasin bangireke ya kasngi buram Christmas. Jesus is the new shoot in your body. Sailum batimai hakamet kapar jampi. Hatopi ngait, hatopi shanya, hatopi don jinkermen. How new Jisu? Dadapi don jinkermen, dadapi shanya, kot karpadia wo. Unle ya ka kamberla haka jingim ka jampi. Un pen koi diapi, un pen tengen diapi. Bad pen salait luit, na baro jait ki jingling ki hakamen. Habang ngidon ka jingling ki hakamen. Pinumio jingkoi jingkia. Henry Jisu wan ban penkala ya ka jinglong balingki jongi hakamet jongi. Haba pimpediang ya Jisu sailung batimai pinsakut haka jingling gi hakamen siem jambi haka jimmur jambi hakamet kapar jambi. Henry pimpediang ya Jisu usailung batimai Jisu Nazareth un pendimai ya ka jingim jambi. Hallelujah. 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 Ko himmen ko para ngait hau Jisu. Duai hau Jisu hakane kami. Baro jait ki barrenness. All your barrenness will go. Baro jait ki jinglong balingi jampi. Kan pet napi haba pipediang hau Jisu haka jingim jampi. Pray. Duai daka jingait. Shania hau Jisu. Un karku kardo yangi. Un penslay yangi. Ko himmen ko para. She's don minta. Ngin sayay bateng bentuai. Naga benta jampi barro. Pad nga karpadia piru. Ngila ay lai tili ki jingkaran hakini kisngi. Snga ba pinpoy ki veru. Share bad ki vei. Ngila ay kane ka jingkaran. Kanamba bun ki himmen ki para jongi. Kinya mad ki jingir ka jongo Chris. Ngila dep upload ya kita ki jingkaran barro. Pilaban share bad ki himmen ki para jampi. Wadlada pimnam ban yalap. Kane ka jing yalap. Kabawan na kane ka channel. Kanang yarap. Kershan ya kane ka jingi kai jong ibaro. Da ka ba pinpriang ya kane kubor wabha. Haki himmen ki para baro. Kanamba kinsa yomad ya ka bor jong Jisu haka jingim jong kiro. Iduay minda. Imane ya Jisu sipor. Pan ngi karpad ya Jisu ban pen koi pen kia yangi. Ngi duai nang ne, ngi ruai na kabinda jompi, kadbangi nang ruai, kadbangi nang duai, piru pidang duai, takabas ngeskem, kaneka jimaya, kabangala hikai, hakinigis ngi baro, ay ba, kinigikindin, baro kabangi puson, kanang sutir hapo jompi, nang venglod, parat dingkong, yake jimpang, ya ke jing shitam ke jing jinja ke jimlin basunyu ya ki pop na ke jingim jongi ko himmen ko para tongin karpadi au Jisu pan katai yangi pi vei pashimenda hakane ke jing duai hakane ka mi yomad ke jing kar ko na Jisu nginang duai karpadi au Jisu kadba ngi aro pindon buram ngi baro ngi iang minda ngi ruai pindon buram yau Jisu nakapinda kanega jingi kai baro kabangela yopidiang hagi digi laisngi pat kam karpang minda kasngi pa baro mangi kadbangi leitia hakaba mane yau Jisu hadin bangi yit pat pindon buram yau Jisu ngideben yamad ekaborchungu.
Alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Abakupa. Iaroia me abakupa, alleluia. Iaroia me abakupa, alleluia. Iaroia me abakupa, iaroia me abakupa, iaroia me abakupa, alleluia. Alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Pra Jesu. Iaroia me pra Jesu, alleluia. Iaroia me pra Jesu, alleluia. Iaroia me pra Jesu, iaroia me pra Jesu. Iaroia me pra Jesu, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Simakui. Iaroia me men simakui, alleluia. Iaroia me men simakui, alleluia. Iaroia me men simakui, iaroia me men simakui. Iaroia me men simakui, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Trinity. Iaroia me Trinity, alleluia. Iaroia me Trinity, alleluia. Iaroia me Trinity, iaroia me Trinity. Iaroia me Trinity, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Hallelujah, 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 hallelujah. Kotrai Jesu karku kardoya kini kikon baro karku kardoya ka shalinda benyo jingoi jingia. Oh Jesu karku kardoya ka Loriana ka karku kardo Rosemary
Kotrai karko kardo Linda Mary Kotrai Jesu karko kardo Bialin Sopo karko kardo Belinda Lindo Ko Jesu bayit karko kardo Ricardo Korba Bak bau pangkit kelai ko Jesu karko kardo ya kiba pangki bashitam baro naga jinggoy jing daga jinggoy jingkia Jesu bayit karko kardo ya ki kullum kinabaro karko kardo ya ki nandi buai karko kardo ko Jesu ya ki bangop ha ki jimlin basini ko Jesu bayit ai bor ya ki baro ha ki ne kelima ko Jesu karko kardo yai heiman meter Shalla, why don't pang clons namely, Donwood, but the sign by Yonkly, Ko Jesu Karko Cardono, Yaki Bapang, Mat Kamdame, Kelista, Ko Jesu I bore in the Hakre Kalema, Ko Jesu I bore Yaka, Winifred Shilla Badonga, Jimpang Bees, but Cloyd Kamet, sign, but thyroid, Ko Jesu I bore in the Hakre Kalema, Leko, Kambalago Jesu, Kadaki Kotter Party Katanjame. Pinkoi Pinkia ko Jesu Yaka Hilda Mary Jarain Hallelujah 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 Utrai karko kardo Lari Rani Badon Hapadenge Jingshitam Yaka Budlum ko Jesu Badke Ted Baro Hallelujah 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 Oh Jesu Bay karko kardo Yaki Inga Semjong Banskem Lang Karmuti Bad Winnie Susanya Shilla Bakini Opdia ka Jinkumen Badka Jingsu Aki Inga Semjongi Hallelujah 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 Nagabinda ka Jingoy Jingya Jong Rosemary Nagabinda ka Jingoy Jingya Jong Adal Gisa Basai Moy Jesu karko kardo Nagabinda Mary Angela Snaita karko kardo minda Pengoy ki Hallelujah 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 Jesu Jesu I bore Shimdi Pura yakini ki kon baro Kibakar pad hakama jome Karko kardo yaka Isilda Mary Ba ko Jesu na bar ka jimpang ka met ka paad jongi Hallelujah 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 Jesu 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 Hallelujah 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 Jesu karko kardo yaka kam ki jam jongi Theodora swear ko Jesu but baro ka coming kamsen Hallelujah Hallelujah karko kardo ek inga senjong Valentina Shulai Hallelujah 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 Jesu 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 Jinagabinda ki inga sem Jung Isaac Jesu Hallelujah 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 Jesu karko kardo yaka slora yavyam kata yaki ko Jesu I bore ki bengoy benkia Hallelujah 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 Jesu 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 Hallelujah 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 Jesu 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 karko kardo e barro ki nikikon kiba shimbinda ko Jesu Hallelujah 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 karko kardo e kon jeng Diana Hallelujah 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 I bore Nagabinda Ritania Kongsti Jesu I bore Bibiana Kongsti Hallelujah 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 Pinkoy Penkia yaka Ivan Rishasat Jesu I bore ki Hallelujah 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 Jesu 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 Nagabinda Baro ka Jingoy Jingia Go himmen go para kotkar pad Jesu 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 Daka Jinge Nama Ublay Ula Aikane ka Kerteng Nagabinda Jongi Baro Kabaneng Kai Kerteng Jesu Yangi Ban Penim Yangi Ban Pelai Lud Yangi Ban Pengoy Bengia Yangi Hallelujah 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 Jesu Haka Kerteng Jome Daka Bor ke Tian Chaka Jingandang Lindo Ngai Baiti Ya Bor ke Jingdumo Jongini Kikot Pengoy Bengia Yaki Jesu Karko Kardo Yai Theorit Benio Jingoy Jingia Minda Hallelujah 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 Bekaradia Waman Ukso Dokre Ko Jesu Pelai Lud Yaki Inga Sem Jongi Aika Jingshai Jome Melonga Jingshai Jonga Parte Jesu Ko Jingshai Jonga Parte Jesu Pelai Lord Yaki Baro Naka Jingdom Kamdame Ki Inga Sem Badab Daka Jingdom Ko Ka Inga Sem Badab Daka Jingkuri Hura Pelai Lord Ko Jesu Pelai Lord Yaki Kon Kibangop Haka Jingdi Kiyan Jingdi Drug Jesu Don Bon Ki Inga Sem Bas Hosi Namar Ka Jingdi Buai Jung Uppa Jingdi Buai Jung Ki Kon Ki Himmen Ki Para Don Ki Inga Sem Ki Bas Hosi Namar Ka Jingdi Drug Jung Ki Kon Jesu I bore Minda Pelai Lord Jesu Haka Kerteng Jome Gabetatno Ka Saite Saikom Jung Bamen Ukso Dokre Karod Kasme Shwar Ka Taro Jinx Neo Jinx Me Daga Bor Jung Lucas Kindai Way Bad Arm Daga Bor Jung Matthews Shippo Henyo Daga Bor Jung Marcos Kathenry Katkinyo Katpra Ko Jesu Daga Bor Jung Lucas Sao Katpra Katkandai Jesu Ga Hukum Minda Halor Baro Kini Kikon Kiba Duai Lang Badni Na Hakaneka
jing duai online. Ai ba kinang yo bob. Naga sakramen bakoit na maga duan. Ai ba kinang yo jing lai Lord minda. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Ta yangi ko Jesus, belai Lord yangi ko Jesus. Ai bor yangi ko Jesus. Le kambala. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus, Jesus. Ta yakini ko nado kle hado ke jat. Nado kle hado ke jat. Yake te jangi yake mat jangi. Yake dom met jangi yake snam jangi. Ko Jesus. Na bar ke minda janga met ka pan. Ai ba ke ba pang cancer. Kinang yo jingo jingia minda. Ai ke ba ke kinyang janga cancer. Kin dub bor ha ka met jangi. Ko Jesus shindi pura yake. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus. Long do long snam ba shangsa. Hagini ki kon baro. Jesus. Penyang yake tabernacle. Apo jangi. Hallelujah. Perlong yake ke tabernacle ba yem minda. Hallelujah, hallelujah. Jesus hakamat ka buram jame. Omdan kino ki borsni. Belaban young scam. Hallelujah, hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Karko yaka Sabrina Lingdo. Badon ke jimpang. Haki kamat janga. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Penro yaka jingo, jinge jogiri ke kon baro. Karko yaka Angelin. Lord Jesus, baro ke bahinga se. Baginio, jingo, jinkia medbar mensiya minda. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, karko kardo yaka Victoria Solang. Baganangyo jingo, jinkia minda. Hallelujah, hallelujah. Tako Jesus. Jesus nagabinda mitti kongsti banyo jingo jingia minda. Hallelujah, hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Bengoy, bengoy, bengoy. Nadu kle hadu ke jat ko himmen ko para. God kar parya Jesus minda. God kar parya Jesus minda. Baun ka tayapi. Un background ya bamen. Petno ko soy. Wade retro satana. Numko am swade mikiwana. Non rakos tu mikidus. Cross across tu mikilux. Ipse venena bibas. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus name. Haka kartain jangu Jesus nga mai tarot. Yaga bor janga jingsni baro. Vensiam bamko it baro. Vensiam janga jingdom. Vensiam janga jingtolad baro kawai. Haka metka part jambi. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise, praise, praise. Yaro yautrai Jesus. Yaro jam Jesus. Ruai pendon burom yaw Jesus minda. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. O Jesus kata krau bok minda. Jesus, Jesus. Krau bok tang song Jesus. Ba inang yo jing jatai bam jagat mensiam. Bar ke inga sem baro ka ke nangi jinga e minda. Hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Ko himmen ko para kadbang idang duway kadbang idang maneyaw Jisu ngait nadu kadonod kajing duway dap da kajing ngait kalong ka ba seizo kalong ka ba palay Lord duway markaliam pigi ba
Duwai lam minta nala ke ingasem. Duwai nagabinda ke jingtumu baper ke chungi. Piki basong si halor ka pop. Kadba pidampin karay nagabinda ka Christmas. Pisauto ka jingtolor champi. The sin within you. The iniquities that you have committed. Baro jait ki pop. Aiti how Jisu. Rai kut minta. Kadba pipin karay nagabinda ka sngi ka jungu Chris. Pintur siya ka sendup lapop. Tur siya ka sendup lapop. Playa ki pop. Lese don na padeng jambi bashiminda. Pimjungait haka jim lapop. Lese pimnur shuban tur siya ka sendup lapop. Lese pilas ngung yaban leit playa ki pop jambi. Ko himmen ko para. Shim ya ka jingray batimay. Man kala kabamut. Ujisu kerku ya ki mensiyam bakloy ban kala kabamut. Ujisu nempeit ya ka jingkia jangga pop jambi. And re ujisu peit ya ka jingkoloy jambi ban pai shavu. Ujisu lawan ban wad ya ki bapop. Om ya ki bahok. Lada pikein ya lade bahok. Piladu na ujisu. Henry pikein ya lade hapadengi bapop. Pilombadon boktam. Pilombala kerkutam. Namar ujisu in wan haka jingim jambi. Lese hadu minda haka jingim jambi. Pilale boon gi pop. Pilakala lomba mutlap. Dese pi perkat. Kamintoya nga ban late plapop. Namar ba. Wat ubleru umlaban map nga. Ko himmen ko para. Ujisu lawan siya kaneka perte. Ban map iki pop changi. Ladapi perkat. Nepis ngaw. Wat ubleru umlaban map nga. Kata ka jing ngaw jampi. Kata ka jing perkat jampi. Kam shimla wan na uble. Namar. Kaktinu uble ka ong. Ladapi ong. Pim don pop eye. Pitok. Pim kren ya ka jing shisha. Manobam kren ya ka jing shisha. Manobam pediang ya ka jing shisha. Bade uksuin. Katkum ka shiti bening gong jungu yanis pakuid. Ko himmen ko para. Hakane ka kelip mat. Buwa kakti jampi. Haka shadem jampi. Kadba pi shang haying jampi. Kadba pi shang hajan ki bayid batoin jampi. Rengkat bat ki kun jampi. Penrit yalade. Pan map. Kadba pi duwai hakane ka kelip mat. Pen sayo mad ya ka jim map. Halor ki pop jampi. Karpad yaw jisu ban map yapi. Ban pendimay ya ka jingim jampi. Pendimay ka mensiyam jampi. Kohimen ko para kerpad yaw jisu ban map yapi. Piki bapang ki bashitam. Habapi yasuk badu jisu. Kabor jungu kan tuin halo champi. Halo ke binda pis no pang pishitam. Habapi duwai da ka donur ka bas kuit. Kumbangi pulina ka kospa jungu Matthews sanpra. Suk ki bakuit ka donur kinyoyi yaw bale. Suk ki bakuit ka donur kinyoy iyaw balay. Habapi duway da ka donur ka bakuit. Pinyamarya ka buram jang utray. Pinyo iya ka buram jang utray. Pinim ha ka buram jang utray. Haba ka buram jang utray ka wan kiyar halo jambi. Pensolang ki balait luwit. Uji suwan siya pimenta. Utarwa hapi ya kalat ka lindi. Balong ki baay jakaya ujisu. Jisu kwa bangin pediang yawu haka donur ka mensiyam jam bangin doplong ikon
कि batimai ngaka jingim ka jong ko Jisu ba ye maap yangi ko Jisu ila bakla shirke ngaka jingim jong ila pen sausi ame bonsi ila pen tingit ya ka jingkoi jang ka met ka pa jang habang ila yangop abun jai tipop habang ila paid pornography habang ila dikian habang di drak habang pen sausi ya ki wai habang ikran ya ke din kalamakor bat ki bayer ba toin jangi habang peni ya ki basini ya ki wai habang is ngaudam habang is ngobita habang pentolot ya ke jingim sacrament habang pen bep ya ke jingya seng habang pen bep ya ke mas bakoi habang pen bep ya ke jing duwai ngila pen pana shalin death bangim don jingi show bat me ko Jisu agane ka kelip ma kat bangi pan map na me ko Jisu pen kod yangi pen gandang yangi bangin dok long ki kod ki bakoi Jisu ai boring i Jisu pen slay yangi Jisu pen gandang yangi Jisu ai ba kini ke kantin baro ki bangi puson kinang seizo ha ke jingim chang ai ba kini ka jing do wai ka bangi pelong kana pen seizo ka dono jangi ka men siam jangi ki kamat jangi ka ke skor jangi ka tele jangi ka met ka pa jangi baro Jisu kitlod ke pop na ka jingim chang mela ong ko Jisu balarangi don ke jinge ilaban hukum yauding lingtukor ban mino naga jakaba don ban poisha duriao kan kongoy ko Jisu bayit iduai binda daga jinge ha ka bangi don rangkat bat me ige scam ko Jisu ba melong oblai jangi Jisu bayit bengno ya ka jing snow kiam en siam jangi ko Jisu ben koi no yangi Jesus give us strength. Jesus wash us, cleanse us, purify us. Oh Jesus, you are our strength. You are our power. You are our healer. Oh Jesus, pen koi pen kya yangi benda. Oh Jesus, we love you. Oh Jesus, karko yangi pen koi pen kya yangi. Lai loading Jesus. I boring Jesus. Hallelujah Jesus. Hallelujah Jesus. Hallelujah Jesus. I boring Jesus. Jesus karko yangi Jesus. Karko yangi Jisu pen koi pen kya yangi Jisu hallelujah Jisu hallelujah hallelujah Jisu hallelujah 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 Jisu ni roya mengi mane me hallelujah 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 kodrai Jisu karko ya ubalang bok ramai Jisu ya kabandrika sat baginio ke jingkoi jingkia menta ko Jisu ta ya kawandi mauri Baron ka gastric oh Jisu ben God ben gya ya kini ki kod ki bapha ya ka jinkar par ha kamaj me Jisu karko bat ta ya kini ki kon baro hallelujah 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 kodrai karko kardo ya crispin Rengai, penyo ke jingkoi jingkia minta, karko kardo, ya ka Andreas Lingdo, baun sange dikia, baun kelaka bamod Jisu, hallelujah, 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 Jisu, 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 hala, 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 hallelujah, 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 Jisu, 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 Jisu. Jisu, Jisu, I bore, Aga kartain Jamaica, Jisu, I back in light Lord, I back in longi balai Lord, minda, Kop sod ko krep at no minda, Kop amen pet no minda, hallelujah, 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 Lek ambala halar ka metta pa jangi, Jisu, 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 la 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 la, Jisu, 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 hallelujah, 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 hallelujah. La 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 Jesus 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 ko himen ko para ngei thau Jesus ladapi ngei bat pi it ag jingshitam jampi u Jesus in pen ko it yapi ladapi don ga jingei kat usmbai sinapa pelaban hukum ya ulum ban mino baun kindriya jaka ko himen ko para haba
Urambashis paula wan shau Jisu ben karpad ka jingkoi jingya naga bintau shakri. Jisu longan wan shaying jampi ban pen koi tiapi. Urambashis paula wan ban yakundu yau Jisu ha linti sinking minda pi rupidon ha ki ying jampi. Badu rambashis pa ong shu ong kaktin badu shakri janga un koi. Minda ngibah rong iduwai naga binda jampi. Ranggat bad kini kikina. Rangkat bad gini kilong kupa baduai bad ni ki baruai na gabinda jampi shuong kaktin bad ki kon janga kin koid shuong kaktin upa janga un koid shuong kaktin kakami janga kan koid shuong kaktin yaki himmen ki para janga kin koid ko himmen ko para ngeit unong sen sharula wan shaw Jisu ha ka kospa jangu yanis Badula wan ban karpad pau Jisu un lei shaying jangu ban penkoit ya ukun jangu Jisu ong ya ukun jampi un haka ju kata ka kelip mat uta ukun ula light na ka jimpang badula biang ko himmen ko para habang iduay nang ne nagabinda jampi lada pedon ka jingay ukun jampi un your bor Mapi kiba pang kiba shitam pin your bor ka jinge jampi kan pen koi tiapi kod karpad ya Jisu IT ya ke jimpang jampi IT ya ke jing shitam jampi IT ya ke jing talot jampi how Jisu minda but duwai kambon sin baramangi ngin ong tang kawe ka kantin Jisu habang yong Jisu kin mau ngidang duwai ko ble penim yangi naka neka jinglong naka neka jimpang naka neka pop naka neka jimlin basiniu naka neka jinglong ban di buai tanglang naka neka jinglong ban kren dom bitar ye wei pat naka neka jinglong ban yakajia naka neka jinglong ban jaitu naka neka jinglong ban peit ka pornography naka neka jinglong ban le ki kam auria naka neka jinglong ban dom bitar ye ki wei naka neka jingshitam haka met ka pad pin koi tianga bar rolang ngin sanang kot karpad da ka we ka sur pi ki badon shaying ru kot karpad da ka ba peit ya Jisu aka sakramen kot karpad kerteng jangu Jisu Pen koi de kini ki kotrai Jisu pen koi de kini ki konja me ko Jisu pen koi de kini ki konja me ko Jisu pen koi de kini ki konja me ko Jisu pen koi de kini ki konja me ko Jisu ki bakar pad ha kamaj me pen koi de ka dollar isha karling do Jisu baka pang ja Jisu pen koi de ka menda hallelujah Jisu pen koi de fel boy rindatia hallelujah Jisu power minda power halo jambi power of Jesus hallelujah Jisu Yahweh pelai penim Yahweh penim yangi ko Jisu penim yangi ko ble penim yangi hallelujah Jisu hallelujah
Jesu Jesu hakanega kelep mat kiba pang gastric kidang yo jingkoi jingkia the kiba ngotar ha ka po jombi mindau Jesu ben goi dia pe god kar part Jesu 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 hallelujah 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 Jesu 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 arngot kebrayo badon ka jingshitam hak po shaka liang come on jump you Jesu ben goi dia pe minda hallelujah 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 Jesus 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 hallelujah 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 la 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 Jesus 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 ve brio be shai don ka jingshitam par ka jimpang haki kamat baro arliang mintau Jesus pen koi dipi hallelujah 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 la 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 Jesus Jesus ive pa di brio badon ka ba shai don ka jingshitam ha ka liang jang rindang jompi Jesus pen koi dipi minda hallelujah 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 ive pa di brio ba shai don ka jingshitam ha ka krum ha ka diang jompi Jesus pen koi dipi minda hallelujah 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 Jesus 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 hala 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 Jesus 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 hallelujah 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 ive pati brio bas ngot the Lord ake elbong kadiang jompi nadu elbong hadu ka kosio kadiang jompi bis ngot the Lord Jesus ben goi dia biminda hallelujah 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 Jesus 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 bon ke ba shimmenda hakane ke jingdowai minda pirang snow im but don't Jesus dang ayapi ka jingaye ben kala ka bamot hallelujah 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 don't give us so suk mensuya minda nadu ka por pelas ngapi ka tinu balai pirang yo jingkamen ha ka dono jambi hallelujah 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 kiba duai dakaba yam dakaba ja ummat Jesus karko ya kata ke inga sem jambi hallelujah 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 Jesus 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 hallelujah 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 Jesus 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 ko himmen ko para ngi baro ngi layopdi ang jingor kunaw Jesus hakini ki lais ngi jonga jinkamen bakrao Bible convention kadba pilas ngap ekak tin utrai kadba pi puson ekak tin utrai kadba pila duai kabor Jesus la pendi mayapi hakini kelip mat inkar pad ya Jesus ben karku kardoy angi mangindup yo ya kabor tamai na Jesus halo jongi iwai pa iwai
kau rom hau pau ku no man sim makui ko no ku tam Jisu ko Cecilia bakui ko Francis Cecil bakui ko Angel kiri ku baro ko Maria ko mi jinsulam ko sim makui Ani roh Yesus Kristus